هواداران رادیو دنگ گلدم باش به برنامه داخوازیم بورنه ده برنامه دم بند پیام و تلفن نونن جبو پیوندی به واتساپ و تلگرام 00322436 سو 564 و 14 تلفن دستان 003253415718 003253415717 رادیو دنگ گلد و شانه دیجیتال دجی بوره وب سایت دنگ ترگل نقطه یوتیوب تلگرام رادیو دنگ گل اینستاگرام توییتر ایکس دنگ گل 2022 فیسبوک رادیو دنگ گل دنگ ویا برنامه داخوازی دسپید کن هشیار دکن زردارا سارو کن سر هلدانا هشیار دکن زردارا جلوه و جان دیده بندستا بگیره دسته هجارا شاد و شادیا جلوه و جان دیده بندستا بگیره دسته هجارا شاد و شادیا بکن راهشن بروداران ورنشر هم بزن فتشی کبر کچ بکن راهشن بروداران ورنشر او جنگ جنگا هزار سالانه ایرو دم دمامه ورنشر او جنگ جنگا هزار سالانه را بکت چو خورت جیوان ورنشر از bu megelmin hoşine din Fermanı serhıdanan gelecek canan din Ben desketimli çarhiyan xeyşi xwane din Jibo serxwe buna xwe verneşer Jibo serxwe buna xwe verneşer Bıgebir bi kuçan verneşer Bi topu bi tifengan verneşer Rahişin berudaran verneşer, verneşer, verneşer Serdanin çumerini Jibotolavan şehidan verneşer Kendi civan serdanin çumerini Jibotolavan şehidan verneşer Vanezik bu yer ojan serkentini
باجا سركفتني رابك تشخورتن جيوان ورنشر انقب وزبو مقل من خشين دين فرمانو سرفلدانان قلق جاران دين بندس كتم لچار هلان خيج خوان دين جيبو سرخبون اخوا ورنشر جيبو سرخبون اخوا ورنشر بكبر بكوچان ورنشر بتوپو بتفنگان ورنشر راهجن بروداران ورنشر ورنشر Beli godarînêja hevserokê Ahmet Karamûz ji bo meşasî ve bengawaziyê wê heye em godar dikin. Kırtalavye balan kuşsun sıfrocer devam Rebesi teri kaşiyan kuri kaserişiyan Ronaya her kuşaman yan Kurdistan Kurdistan Rebesi teri kaşiyan kuri kaserişiyan Ronaya her kuşaman yan Kurdistan Kurdistan Serkeftin serkeftin Hem beraber baverin yan serkeftin serkeftin Reversi teri kaşiyan Kuri kaserişiyan Ronaya her duşavan yan Kurdistan Kurdistan Reversi teri kaşiyan Kuri kaserişiyan Ronaya her duşavan yan Kurdistan Kurdistan Welat parêzên hêja dostên gelê Kurd. Sibê li bajarê Köln yê Almanya xwepêşandanek li dijî tecrîda li ser Birêz Abdullah Öcalan heye. Em bihêvîne. Her Kurdekî welat parêz dilsos yê aştîxwaz ku tevî vê xwepêşandanê û li dijî tecrîdê ku bibin em îradeya gelê Kurd û Kurdistanê û dostê Kurd ji bo hemû cîhanê em rêşan bidin ku em li dijî tecrîdê ne û bi hêviya şikandina tecrîdê û azadkirina Birêz Abdullah Öcalan. Em li hêviya we ne, em bi hev re bibin, em îrade û dengê xwe bi hev re bilind bikin.
Bele godari nijan acı peyamek me heye le bele nave xwe eşkerene kiriye şkülere şmere şandiye em peyami heval buvere par ve bikin sılavu rez ev gerlayın kulle her dore çiyayın uzanaran sılavu haskerin dikim sılavu haskerin jibu gelemeyin demeş azadiye dene dikim jibu hemu girdiyen doze rojin azad hevi dikim kuşkamın rojdare sılavu haskerin bedenge seyda perinecek sana avaşin diyariye kuşkafı rojda u hemu gerilayın seriçiyan u girdiyen azadiye dikim den baş serkeftin gutiyem jigelek spas dikin jibu peyama deya heja hevidarın vi peyami ki şandı be godari dike em gerek spas dikin strane ko xwestiye denge seyda perinçek strana avaşin eme hevalemi ser tekniki amade bike u eme bu veşinin gerek spasdan baş. Belena telefonik yeme heyeji İzmir'e Heval Ali bavarım Heval Ali'den baş. Alo. Alo Heval Ali'den baş Kerem Biken. Alo gelo dengemitte Heval Ali. Bele bavarım denge Heval Ali Kutbu hevidarın Heval Ali disa dubare me bikere. Bele bavarım Heval Ali anaha gelek medigeri le bele xatti kevi Heval Ali dubare me bigere me ki hoş bebin jibu peyama xopar ve bike em nahaji peyama jibu sibe ali körüne bede hezaran kurdu dostlarım kom bebin Heval Zübeyir Aydar godar bike. 25 salvegera komplo pazda hesabot edene 25 سال پیش نها komploki navdevleti Dici Şoraşa Kürdistan'ı şahsiyeta Seruk Abdullah Öcalan'da
حتی پیکانین خواستن شورش کردستان گشتی یا آزادی تصفیه بکن. پنجمین سالوگر کمپلو 15 ثبات دنه 25 سال پیش نها کمپلوکی ناودولتی دیجی شورش کردستان شخصیت سروک عبدالله اجالان ده حتی پیکانین خواستن شورش کردستان گشتی یا آزادی تصفیه بکن نگشتن آمانجا خواه لیه او کمپلو بردوامه بوی قاسی لازمه ام کمپلو هنکی والا درخست یلی لازمه ام بردوام بکن تکوشینا خواه بلندتر بکن که ام کمپلو تمامی والا درخن و شورش خواه سر بخن به وی مناسبتی 17 مه صبح یعنی 17 صبح تیل کلنیل ناوند اوروپا مشو میتینگه که مازن پیکتی ام بانگ دکن همی کردستانی و دوست کردستانی ها و روزش قرار کار جدا در نخن و همی لوی درم بکن هف دوست و ندوست داره نیاره ام دنگی خوابلن بکن ام همبر کمپلی در کون آزادیا سروک آپو سلوگان وی بلند بکن سروک آپو و حوالین وی آزاد روز باش کردستان هدو که برخوتان نصیبین سرهلتان رابن کردی قهرمان روز باش کردستان روز باش کردنو نابو دنگی شورشا و بلابو سر بلندو مداعش هلانی مواد عرضی بدانی لکوبانی ولشنگالی مداو یاوانانی امن ایگو شردکن بو ما في خواه امن ایگو مداعش خص بالنی بی خواه امن ایگو سری خوش نسیر دانا خستیه امن ایگو شادی واشی مرنی نشکستیه داعش هاتنی ریش کرن باشور و روشابا نهم بری وارابون همو جوانی کردا شیخ احمد سریمه لدهوگی هلدا شبو کردستانی شرکر خوینا خدا اقصفوهم دميروهم احرقوهم اضربوهم لا للمصالحة والهدنة هيا اسحقوهم فنحن الكرد وابناء الشمس والنار ندافع عن كردستان ليلا ونهار ام هركينا سورجينا مو كريانينا ام شافن كشكرينا ببيو باورينا مسيرينا قرافينا ام بيرانينا ام ومرينا يولكاتو هلينا تنجي دوطا ميه خونا قلي ميه او تنيا قوطا ميه كردستان كردستان او ارمانجا ميه او هبونا ميه او تنيا اخا ميه كردستان كردستان تنجي دوطا ميه خونا قلي ميه او تنيا قوطا ميه كردستان كردستان او ارمانجا ميه او هبونا ميه او تنيا اخا ميه وجاوهر ام ناطر سنتر سك بكفر هربك عرعر قرم دش هرقري قرم يا افعاع وهواتك بربر نحن الكرد قريبا سنعلن كردستان من هذه اللحظة اعلن الحرب والفرمان هجوم صواريخ على معاقل الجرذان فرمان داعش هواش فرما بازان سلافين قرمش نصيبين وجزيرة بوطاره نير زاري نيراني كارتك انشد كرداره حطمناكم دمرناكم يا للعرض فرقناكم شدتناكم هروان هيالي حربي هيا اليوم يوم الحرية جنوب كردستان ستصبح دولة كردية مسيحيون اخوتنا نحن ضد العنصرية احنا عامو بالمهزونا من سوريا نحن الكرد نحب الخير والسلام رؤوسنا يابسة لا تعرف الاستسلام عرضنا شرفنا اسمها ما مشلوح هي كردستاننا تنجي دوطا ميه خونا قلي ميه او تنيا قوطا ميه كردستان او ارمانجا ميه او هبونا ميه او تنيا اخا ميه كردستان تنجي دوطا ميه خونا قلي ميه او تنيا قوطا ميه كردستان او ارمانجا ميه او هبونا ميه او تنيا اخا ميه كردستان
شیرم از نیکم از هر کسم لچار هیلان کشی ازم از امروشم تو برم شی سایدم آری شیرم از نیکم از هر کسم لچار هیلان کشی ازم وأمن وبالهجينة وتغطي وهالوشينة أسأل روش جيبوا الصيدة جيبوا أبي العصر وأمن وبالهجينة وتغطي وهالوشينة أسأل روش جيبوا الصيدة جيبوا أبي العصر عصر زمان ذكر خيري آماشين صربو يجخين التلكر إخانتي أبين مرني جشر ما سريداني ذكري عردو أزمان ذك قيري أرداني من زريرا كديكات هتمي بانيت مهزوبان وزهيران تاببين وبجنات راببين مخبلات أردالي من برسوسي يجدو في قلي آري أو شهيدا نرخبايا وآزادي هفيا بورونا هفيا
کمین قتلبون به دست براین خواهیم دیرو که نویسند افروژا قریش سپیرش بو دلی من بو ورگه هاشی بیستو دل هبال خستنا و کمین شهید به دست براین خواهیم دیرو که نویسند افروژا قریش سپیرش بو دلی من بو ورگه هاشی اردانه من زری را که دیکات حتمی بانید مرزوبان و از حیران تا ببینم و بجناته را ببینم خملاته اردالی من پرسوسی اجدو في قلي آری او شهیدن رخیمه و آزادی هیویه بروناهی هیویه اردالی من سریر ها که دایکات حزمی وانید معزوان و از حیران و کابل بری گودن رادیو دنگه گل ایروژه هم هاتن داویا برنامه خو حتی برنامه کدی بمینم خوشیده دم باش